Sujan bu pulis na phaduna puduna chakraba matungda mahaki machani Chris amadi Jenny-bu makhoi mane Eliana na mahaki mayumda puduna chalami. Matamna hojinkibaga hapta ani karamna hauki haibadu khangaude. Angang ani adu makhoi manega yamna harauna lerami. Adubu makhoi mama Sujan-di jail-da lerami. Mahaki case adugi hearing adu hojiksu matam khara walami. Tawbibudi hojik mahak mentally mapung fana normal oirami. Adubu mahak hanagi mahoksagi Sujan-ga manaramde. Mahak numit chupa mathwai adu inung nungaitana tumina lerami. Amadi nungdang hek yurapaga masadu yamna nungaitaba hawraklami. Nongma nungdang ama Sujan mahaki sel manungda phamduna lerami. Mahak sel adugi faglang aduda yamna munna yengduna phamduna lerami. Ikhang khangudana Sujan yamna akiba amadi angakpa mawngda nokfet tawba hawraklami. Mahak karigumba ama machin aduda murum sonba hawraklami. Sujan bobada sel adugi manungda kanaguma mahaka wari sanaba malami amadi mahaksu mi aduna hamlakliba adugi paukhum pibas malami. Matang aduda jail adugi warden adu round chalami. Warden aduna Sujan sel adugi manungda kanaguma maga wari sanaba adubada Sujan gi sel mamang aduda chapleblami. Mahakna Sujan bu hanjin na kaurami. Adubu Sujan na karimata kumlaktabaduda mahakna Sujan gi sel adugi thong adu hangdoklami amadi manungda changlami. Warden aduna Sujan gi masadu paiduna niklami. Maduda Sujan masadu ipapa khalami amadi wakhal taraklami. Warden aduna Sujan gi phibam adu yenglamlaga amuka sel adugi thong adu thinjalami amadi mamangda check tawba chatlami. Warden aduna sel adudagi tholaktuna mahaki office tamna chatlingaida sel room adugi corridor aduda mahaki maningda kanakuma mainarakpagum tawrami. Adubu mahakna maning leithoklaga yenglubada mafam aduda kanamata leiba uramde. Kanamata leitaba ubaduda mahak amuk leithoktuna office tamna chatlami. Adubu ikhang khangudana kanaguma mana mahakpu maninglomdagi yamna lailaklami. Amadi mahak leimai aduda onthaduna tarami. Warden aduna maning leithoklaga yenglubada Sujan mahaki mamangda leiba urami. Sujan gi mamidadu igumna ngasangnanglami. Mahaki masamadu ifa farami. Mahaki sanglaba mati Amuba khujing aduna leibakta khotuna lerami. Mahaki makhwang thangba saragadu ipai pairami amadi mangak samadu nakan amada puklai leithoktuna lerami. Warden aduna Sujan da yengduna leiringaida Sujan mahak tamda chansilaklami amadi warden adubu mafam aduda methaiduna hatoklami. Sujan mafam adudagi chenduna chatkhi. Mathangi ayuk nongalaba matungda wafam asi jail adugi manungda loina sandoklami amadi makhoi pumnamak Sujan bu koithi thiba hawrami. Amaromdana Sujan gi manau nupi Eliana da police ki call ama laklami amadi makhoina Eliana da Sujan gi maramda inform tawraklami. Sujan gi jail dagi chen khibagi paw asi tabada Eliana ki mankiduna masadu yamna pakhalami. Eliana na khudakta Chris amadi Jenny gi mafi maron adu yomba hawrami. Mahakna Sujan amuk hanna police na fadrifau angang ani adubu mafam adudagi yamna thapna puduna chatkrage haiduna khallami. Eliana na Jenny bu mahaki school dagi lauge haiduna chalubada Jenny di Sujan hana laktuna school dagi puduna chatkre haibadu khangba ngamlami. Wafam asi tabaga Eliana mathamoy aduda yamna warami. Mahakna Chris bu gari manungda famhalami amadi amuk hanna Sujan gi anauba leijaba yum aduda puduna laklami. Chris yum adugi manungda changbada yamna kirami. Maram aduna Eliana na Chris bu gari adugi manungda famhalami amadi mahak mathanta yum adugi manungda changki. Eliana yum adugi manungda changlami amadi makuta Chris ki hockey stick amma paiduna mahak Jenny bu koithi thirami. Adubu Sujan amadi Jenny yum aduda leiba uramde amadi thiba phanglamde. Makhoi ani bu thiringaida mahakna yum adugi dining table aduda karigumba ama leiba urami. Mahakna khara sangchinduna munna yenglubada wooden box adu dining table adugi mathakta leiba urami. Eliana na numit kharanigi mamangda yamna thapna chatuna samudrada hundoklamba wooden box adumak oirami. Wooden box adubu ubada Eliana thajaba ngamlamde amadi pungangaklami. Mahakna wooden box adu karamna amuk yum aduda leiramlibano haibadu khanduna leiringaida ikhang khangudana yum adugi basement adudagi Jenny na yamna kanna lawbagi khonjel ama tarami. Jenny ki khonjel adu tabaga mahak kudakta hockey stick adu paiduna basement tamda chenduna chalami.
ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯋꯦꯗꯔ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯑꯣꯟ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯒꯨꯝ ꯄꯨꯡꯃꯝ ꯃꯝꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯍꯧꯔꯝꯕ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯥꯔꯝꯃꯤ꯫ इखंग खंगौदना नोंसु यामना कन्ना चुथरक्लमी अमदी नोंसु यामना कन्ना कन्ना खाकपा हौरक्लमी नोंग खाकपगी मंगाल अदुदा ख्रिस्ना उपांबी अदुदा नुपी अमगी असीबा हक्चांग अमा पुंदुना लेबा उरमी नुपी अदु ख्रिस्ना वीडियो टेप अदुदा उखिबा नुपी मचा अदु ओइरमी ख्रिस मदौबदा मसा पुंबगी तु अदु चप युंगलमी मतंग अदुदा महाकी गारीगी थोंनाव अदुदा कनागुम अमना यामना कन्ना कन्ना येरक्लमी अमरोमदने एलियाना युम अदुगी मनुंगदा बेसमेंट अदुगी मनुंगदा हेक चंगलपगा महाकना सुजेन करिगुम पोट अमा सेलदुना चादुना महाकी ममांगदा फमदुना लेबा उरमी मदुदा एलियाना खरा चंगसिलगा येंगलुबदा महाकना उखिबदु महाक थाजबा ngamlamde amadi masa pumbagi tu adu chap yunglami सुजेन मसामकी मचानुपी जेनीगी हक्चांग अदुदगी सा अदु सेलदुना चादुना लेरमी मदौबदा एलियाना खुदक्ता मनिंग लेथोक्तुना चेनया हाइदुना हेक तौबदा सुजेन ममाय अदु हंगलक्तुना एलियाना दा येंगलक्लमी सुजेन गी मसक अदु अदुकी मतिकता साथिरमी हाइबदा महाकी हक्चांग मनुंग अदुदा यामना साथिबा थवायमा चंगबसु मालमी मतंग अदुदा एलियाना महाकी मखुता पाइरंबा हॉकी स्टिक अदुना सुजेन गी मकोक अदुदा यामना कन्ना कन्ना थारमी अदुबु सुजेन दी मदुगी चैना अमता फावरमदे सुजेन यामना तमथीबा मिथेंगा लोइनना एलियाना दा यामना मुन्ना येंगलक्लमी अमदी इखंग खंगौदना अंगाउबी अमगुम यामना कन्ना कन्ना नोकलक्लमी एलियाना हुजिक मफम अदुदगी चेनबा नतना पांबई अमता लेरमदे एलियाना यामना थुना मफम अदुदगी चेंदुना युम अदुगी मथक्ता लागलमी अमदी मपांदा खामलंबा गारी अदु तमना कन्ना चेंदुना लागलमी अदुबु महाकना गारी अदुगी मनाक हेक यौरपगा गारी अदुगी मनुंगदा ख्रिस लेबा उरमदे मदौबदा महाकना गारी अदुगी मनाकता युम अदुगी अकोइबदा कोइंग येंगदुना ख्रिसबु कोइथै थिरमी महाकना ख्रिस युम अदुगी मपांदा हौबा उपांबी अदुदा पुंदुना लेबा उरमी मदौबदा एलियाना खुदक्ता यामना थुना ख्रिसबु थादोकपा उपांबी अदुगी मनाकता चेंदुना चललमी ख्रिस उपांबी अदुदा वांथादुना पुंदुना लेरमी अदुबु एलियाना ख्रिसबु पुंदुना लेरिबा थौरी अदुबु लौथोके हाइदुना हेक तौबगा ख्रिसकी ममिद अदु खंगपांग पांगथोकलग्लमी अमदी एलियाना गी मखौरी अदु यामना कन्ना पाइरक्लमी ख्रिसना एलियाना गी मखौरी अदु यामना कन्ना मेलमी मतंग अदुदा युम अदुदा पुलिसु लागलमी एलियाना युम अदुदा लाक्ट्रिङैदा हाना पुलिसता पाउ पीदुना युम अदुदा लाक्नबा हाइदुना हाइबा ओइरमी पुलिस गारी अदुदगी पुलिस ऑफिसर अनिका कुमथरग्लमी अमदी एलियाना बु ख्रिसकी मखुतगी कनबिरमी पुलिस ऑफिसर अनि अदुना ख्रिसबु फादुना नॉर्मल ओहनबा यामना कन्ना होनरिङैदा ख्रिस यामना कन्ना लाउरक्लमी अमदी मफम अदुदा वानथरमी एलियाना पुलिस ऑफिसर सिंग अदुदा सुजेन गी मरमदा हाइरमी सुजेन गी लेफम अदु खंगबगा पुलिस ऑफिसर अदु युम अदुगी बेसमेंट चंगदुना सुजेन बु नोमैना कापलमी अमदी हातोकलमी ख्रिसबु खुदक्ता मफम अदुगी अनकपा हॉस्पिटल अमदा पुखटलमी अदुबु ख्रिसबु कनबा ngamlamde एलियाना थंपोय अदु पुंकाई काइरमी नुमिद अदु एलियाना महाकी मचे अमदी महाकी अंगांग अनिमकपु ममिन ममांगमक्तदा यामना वाना सिकिबा उरमी एलियाना युम अदुगी मरमदा मफम अदुगी मिसिंगदा हंगलुबदा मफम अदुदा चही कया अमगी ममांगदा नुपी अमगी हक्चांग मनुंगदा यामना तमथीरबा फतबा थवाय अमा चंगलमी अमदी नुपी अदुना मफम अदुदा लेबा युमसिंगदगी अंगांगसिंगबु फादुना चाबा हौरक्लमी वाफम असि नुपी अदुगी मपा अदुना खंगलकपदगी महाकना चर्चदगी हाइरकपगी मतुंगिना महाकी मचा नुपी अदुबु उपांबी अमदा पुनसिंदुना मई थादुना हाथोकलमी अमदी तमथीरबा फतबा थवाय अदुबु वुडन बॉक्स अमदा फाजिंदुना सो पानसिंदुना थमखी हाइदुना हाइरक्लमी एलियाना वाफम अदु ताबदा पुंगंगक्लमी थोकदोकसिंग अदु थोकलबा मतुंगदा एलियाना मफम अदुबु थादोकलमी अमदी मखोइगी नौना लेचबा युम अदुदगी थापना चललमी युम अदुबुसु मतम चुपगी ओइना सो पांदुना थिंजिलमी अदुबु ngasisu wooden box अदु मफम अदुदा युम अदुगी मनुंगदा सो पानसिंदुना लेरी फेसबुक ता मणिपुरी हॉरर स्टोरी की फेसबुक पेज को फॉलो तौबिरमु लोइनना करिगुंबा वारी असु मयामना पामी तारगदी चैनल असु सब्सक्राइब तौबिरमु अमदी वीडियो असु लाइक एंड शेयर अमम तौबिरमु मथंगी वीडियो दा अमुक उनरसी हाबसु लोइनना यंकोपम लायंगन मना मयाम पुन्नम फी काइनबगी याथंग नेजरी।